Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. I greet you all in the name of Jesus Mwebwe Christ. mukurikirana ijambo ry'Imana kuri Those channel ya following Duku Bosco TV. The word of God to Duku Bosco channel. Hallelujah. Hallelujah. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. May God of peace do good to you and bless you. Nanone kandi nkuko twabisezeranye And again as we agreed, yuko muri iki gitondo as in this cyo morning kuwa kane saa moya of Thursday yuko 7 tuzajya tuba a.m. turi mu gihe cyo gusenga, to be in the time of praying, duhanurira ubuzima bwacu, prophesying to our life, duhanurira icyumweru cyacu, prophesying our week, tuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. speaking the power of God and His greatness. Mwene data wawe unteze amatwi muri aka kanya, Brethren listening right now, ndagusaba ngo wishiramo imbaraga, I ask you, do not be wicike empty, intege. do not be discouraged. Hallelujah. Hallelujah. Ndabashuhuje rero mwese I greet you all, nkurikirana baba bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda flowing in our country of ndetse Rwanda, n'abari mu mahanga aho uri hose ku isi. and those worldwide. Imana y'amahoro ikugire neza kandi guha umugisha. May God of peace do good to you and bless you. Hallelujah. Hallelujah. Ushobora kuba muri aka kanya utameze neza You may be not feeling good right ariko now, humura, but take ejo heart. birashoboka ko wamera neza Tomorrow you may be at kubera good ko way, twese turi ku murongo because we are on right, kandi ibya Yesu ni ku murongo. and those of Jesus Uyu munsi is on ushobora kuba right. ubuzima butameze neza Today you may be feeling ariko bad, hamwe no kwizera imbaraga z'Imana, but you will faithful in the hamwe no power of gukomeza God, kwiringira Imana, but keeping believing ejo in bikaba God. neza. Tomorrow it may Rero become ndakubwira ngo good. wishiramo imbaraga, I tell you, do not be discouraged, wicike intege kandi do not be ukomere overwhelmed. umutima wawe. Take heart. Imana iragufite muri gahunda yawe. God have you in His plan. Sigaho ndaguhugura mwene data, I encourage you, brethren. ndakubwira ngo I tell you, komeza ugirire Yesu icyizere. keep on having faith in Bwira Christ. Yesu mu bikomeye biri imbere yawe, Tell Jesus what is mu biteye wrong, ubwoba ku buzima bwawe. in what is transferring Umubwire your ngo life. Yesu ndacyagufitiye Tell icyizere, him, Jesus, I'm still hoping in nubwo you. bimeze gutya Even though it is like ariko this, ndacyagufitiye I'm icyizere. still having hope Nubwo uyu in munsi you. bitarimo kugenda Even neza though today it is not ariko well, ndacyagufitiye I'm icyizere still having faith kuko in you. ndakuzi kutajya utsindwa, Because I know you cannot ntabwo ujya fail. unanirwa, You are not ntabwo below faith. ujya urambirwa. You cannot be Umuntu tired. wese uguteze amatwi, Everybody who umuntu wese listens to you, ugushaka, everybody seeking iteka you, ryose arakubona. always see you. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Nshuti zanjye rero My friends, mukomeze mugire ibyiringiro keep having hope muri Kristo Yesu. in Christ Jesus. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. May God be Uyu munsi praised. ndashaka ko twiga ku kintu, Today I want to teach you something, ikintu cy'ingenzi a special thing, kimwe mu masengesho one in prayer gishobora gutuma which can make umutima w'Imana the heart ukorwaho of God vuba. be shaken at once. Haleluya. Hallelujah. Biravuga ngo Bible says, murasaba ntimuhabwe you ask by not being kuko musaba given, nabi. because you ask in the wrong way. Haleluya. Muri Hallelujah. ibintu byo gusenga In this prayer thing, ntabwo navuga ngo bigira strategy, there is no any strategy. ariko nanone kandi But again, gusenga bisaba yuko dusenga n'ubwenge. to pray must pray in wisdom. Haleluya. Muri Hallelujah. iki gitondo rero, In this muri morning, izi mbaraga this z'amasengesho power of prayer, izo zihindura ibintu, which changes the things, nje kukubwira ikintu kimwe come to tell you something, aricyo nshaka ko tuganira muri which I aka want to kanya, emphasize gishobora right now, gutuma amateka yawe ahinduka which can vuba, make your history change gishobora right now, gutuma ugera ahantu which hakomeye, can make you to reach Imana ikongera somewhere, ikakwibuka, and God remember you, ikibuka isengesho ryawe and God remember kandi your prayer, ikakwihutira. and make come quick. Haleluya. Muri iki Hallelujah. gihe cyo gusenga In this time of prayer, abantu benshi bagenda bakoresha inzira nyinshi many zitandukanye, people use different ways, ariko byose but all biba biri know muri ya nzira nababwiye yuko ari ukwizera kujyana no gusenga, it is in the way I told you of faith and praying, bigahinduka impanga And we- muri icyo gihe bikaba nk'impanga, gusenga no kwizera biba nk'impanga. and in that take become like twins. Abantu rero benshi Many people, iyo barimo when they gusenga are praying, bakoresha ibimenyetso they bitandukanye use by'ubuhanuzi. different signs of prophecy. Niyo mpamvu mubwira ngo That is why I'm muri iki telling you, gitondo, in this muri aya service, masengesho, in this prayer, ahantu hose uzajya uba, wherever you will be, nutangira gusenga if you start to ujye pray, ukoresha ibimenyetso byo use kwizera, the signs of kandi ibyo faith, bimenyetso and by'ubuhanuzi those signs of ndakubwiza prophecy. ukuri burya birema I ikintu. tell you, create something. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Paulo yarabivuze, Paul has said, iyo dusenga when we pray, tuba turarwana, we fight. rimwe na rimwe abantu babona nk'aho duhusha, Sometimes we miss. ariko ntabwo duhusha. But you cannot biba miss. bifite aho bikubita, It have somewhere biba to bifite strike. aho bijya. It is strike somewhere. Ndakubwira mwene I data, tell you, brethren, wicika intege, do not be wishyiramo discouraged. imbaraga, Do not be imbaraga in the z'amasengesho. power of prayers. Ikintu niyo cyaba kimeze Everything gute it has kirahinduka. come. It can change. Ejo bundi twaraganiriye, Recently I turimo told you, kuvuga ku ijambo we are ry'Imana, saying the word ndavuga of ngo God. yewe wa musozi Say, we, you mountain, mbese wiyita iki what did you call imbere yourself? y'umugaragu wanjye Before Zerubabeli? my servant Ndakubwira ngo Zerubbabel, umunsi umwe I uzahinduka tell you ikibaya, one day you can
and pray. uzashiraho. You will be Haleluya. Hallelujah. Ujye ubyuka mu gitondo, Come in the morning. ujye uhagarara mu kumanywa, Stand in the ujye morning. ugenda nijoro, And walk in iyo uri light. hose Wherever you ugire are. ibyiringiro. And have hope. Haleluya. Hallelujah. Ubona hari ikintu gihagaze imbere When you yawe, see something standing in cyumbaraye imbere yawe, I'm a giant. ubona kimeze nk'amajeya, You see as a giant. jya ukibwira ngo You tell him. wiyita iki imbere How do you y'Uwiteka, call before the Lord? wowe wiyita iki imbere You yanjye. what did you call Jye namenye before me? Kristo, I knew kandi Christ. Kristo ari muri And njyewe, Christ is in uri me. muri njyewe, Who in me? araruta uri muri He is isi, greater than uri what muri is- njyewe, who is in me? araruta ibyo He bihagaze is imbere greater than what is ahead of you. ndakubwira mwene I data, tell you, brethren, n'iki kigushobora kuguhangayikisha what can trust mu gihe you dufite Kristo. when we have Christ? Haleluya. Hallelujah. Yesu ni gitare gikomeye, Jesus is a stronghold. intare yo mu muryango wa The Yuda, lion of the tribe of Judah. igishitsi. The roots. Haleluya. Hallelujah. Arakomeye, He is great. abantu bamwishingikirizeho Those bose who run to him, barakomeye, they are so ni great. abatsinzi. They are conquerors. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Reka twe kwiruka cyane Let's not quick rush, tutarasoma ijambo ry'Imana. not reading the word of Reka God. dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Turasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Read the book of Acts, ibice byaho ni 9. chapter 9. Turasoma umurongo waho wa 36. Read Tumanuke from gatoya verse tusoze 36. icyo gice. From verse 6 to end that chapter. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, isobanurwa ngo Doroka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko Iroda hari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ari bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri cya cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doroka yababoheye akiriho. Petero ahageze bose arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita, haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi ari Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Amen. In Joppa there were a disciple named Tabitha, which when translated is Dorcas, who was always doing good and helping the poor. About that time she became sick and died. And her body was washed and placed in the upstairs room. Lydia was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken to upstairs to the room. All the widows stood around him crying and showing him the robes and the other clothes that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out at the room. Then he got down on his knees and he prayed. Turning towards the dead woman, he said, Tabitha, get up. She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called the believers and widows and presented her to them alive. This became known all Joppa, and many people believed in the Lord.
Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon. Amen. nanone ndagushimye Yesu kubwira ijambo ryawe Again, I greet you, Jesus, kuko for ntabwo words. rishobora gusobanurwa nk'uko ubwenge bw'umuntu buri It cannot be ahubwo uwo ari explained we by wisdom. wese bashoboraga gusobanurira ijambo cyangwa kuryandika bashorerwaga n'umwuka Those wera who explained it, they were accompanied by the Holy Spirit. ndagusabye mwuka wera kugira ngo umanuke muri aka I kanya ask you, Holy Spirit, to come down usobanurire right buri now. muntu wese ugiye kumvira ijambo ryawe Explain to everybody who kandi can natwe listen. udufashe kugira ngo turivuge tuyobowe n'umwuka wera And help us to speak with you, Holy Spirit. mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Haleluya. Hallelujah. Nkuko nari nababwiye mu kanya gashize As I told you, nari mbabwiye ngo tugiye kureba ingingo imwe gusa I told you we're going to see one ifatana no kwizera which come together in hanyuma faith bigafatana no kwa gusenga turimo and gusenga come together in faith. amasengesho yawe akihuta kumvwa And imbere your y'Imana. prayer become quick and listened by God. Haleluya. Hallelujah. Hari igihe dusenga Sometimes we pray amasengesho yacu ntiyumvwe and our prayer cannot be kubera listened ko adafite ingingo n'imwe because it does not have ituma uwo a muntu decree usenga which can make a person who pray ko ingingo ye yumvikana imbere y'Imana. and that which can create hano muri what is speaking. hano muri iyi si turi Here in this world, iyo abantu bafite imana when people have judgment, iyo avuga abanyarwanda mu bacamanza cyangwa abaca imanza baravuga ngo in the judges and in the courts, umuntu ugaragara nk'umunyakuri a person who is cyangwa truthful ushobora gutsinda or urubanza who can overcome ni the umuntu judge, ufite ibimenyetso. it is a person who has proof. Haleluya. Hallelujah. muri ibi bintu byo gusenga In these things of ntabwo ari prayer, ugupfa kuvuga dusubiramo it amagambo. is not only repeating the ushobora words. kuvuga amagambo make You can speak a few ariko ayo words magambo agusobanura ubundi and those words can explain you, bigatuma isengesho ryawe and this can make your prayer ryihuta cyane imbere y'Imana. become quickened before God. reka nkubwire inshuti Let me y'Imana tell you, friend of wowe God, uneze amatwi uyu mwanya who muri is aka listening kanya right now, ufite ukuntu you wasengaga have the way you pray, ufite uburyo you usengamo have the way you pray, ariko ndakugira inama muri but aka I kanya give you an advice. uhindure isengesho ryawe. Change your prayer, isengesho ryawe your prayer, rijyane n'ubuhanuzi. walk with prophecy, isengesho ryawe your prayer, rijyane n'ibikorwa walk with good, bizatuma ushobora kugerwaho which will make you to become again, amasengesho yawe akumva imbere y'Imana and mu gihe your uzaba prayer usenga. become hard before God. Haleluya. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise be to our Jesus. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. iyo turimo gusenga When we are praying, dufite ibimenyetso having the proofs, dufite ibyo twerekana Imana having what we show to God, dufite ibyo tubwira Imana having what we tell God, Imana yihuta kumva God come quick to kuruta listen, gusenga kubera gusenga gusa. rather than to pray or to pray. Haleluya. Hallelujah. hari abantu basenga Some people pray kubera gusenga gusa because they pray, ariko Imana yareba but when God observes, igasanga mu bubiko bw'uwo muntu He see in the store of those icyatuma persons, Imana ivuga which can make God, icyatuma Imana yihuta which can make God quick, icyatuma Imana igira icyo which ikora can make God to work. kikagaragara kigashakishwa kikabura. God cannot find it. Haleluya. Hallelujah. ugasenga Pray. ikimenyetso kimwe cy'ubukiranutsi ni cyiza gusenga uri umukiranutsi. It is good to pray when you are righteous. Haleluya. Hallelujah. kuko biravuga ngo Because the Bible says, rimwe na rimwe sometimes isengesho ry'umunyabyaha the prayer of a sinner, ngo iyo asenga when he pray, ngo rimera nk'urusaku nk'imbwa imokera mu rutoki ngo bigatama ahantu hose. it is like a dog which is barking all around. Haleluya. Hallelujah. ariko nanone kandi But again, hari igihe kimwe there is sometimes nabonye umuntu wigeze I gutabara saw a man who become rescued. batari umwe batari babiri Not one, not two. bitewe n'ibikorwa bye Because yakoze. of their deeds they did. igihe kimwe One time, igihe Imana yari igiye kurimbura. when God was to destroy, Haleluya. hallelujah, igiye kurimbura Yeriko destroying Jericho muri uriya mudugudu. in the village, Haleluya. hallelujah, hari harimo umugore there were a woman, umugore w'indaya a prostitute witwaga Rahabu. called Rahab. Ayayayaya. Hallelujah. icyo gihe At that moment, yari yarigeze gutabara ubwoko she bw'Imana was rescued. The people of arabafata God. arabahisha He took them and igihe hid abanzi them babo when babahigaga. the enemy was chasing them. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. ariko igihe By kigeze the time came, bagiye kurimbura when Yeriko they went to destroy baravuga ngo Jericho, nimugende mubanze mushakire iriya ndaya go and seek the yitwa harlot Rahabu called Rahab mubanze muyikure muri uriya mudugudu and keep her, kuko ugiye kurangira. because it's Ya, ya. going to be reka destroyed. nkubwire mwene Let me data tell you, brother, imirimo yacu dukorera our Imana work we do here, ya mirimo myiza those good works, iyo tugeze mu when makuba we come in iyo troubles, tugeze mu when kaga we come in iyo ngiyo challenges, niyo iturengera and the one which tegera. take over to us, reka nkubwire let me tell you, haleluya Hallelujah. reka tuve mu kigare cyo let's gusenga come out from praying reka for tuve mu praying. nyigisho batwigishije Let's kera come from the teachings they zidafite taught us, icyerekezo cy'ubuzima. which does not have a uzasenga direction. uzatagangara Praying you will pray, igihe udafite ibimenyetso. but when you don't have works, haleluya hallelujah, haleluya hallelujah, Yesu ashimwe cyane. praise the Lord.
tubona abagore hano, We saw the women here, abagore basengaga, the women who prayed, bavuga ngo abapfakazi the widows, barasenga, they prayed, bararira, they cried out, binginga Imana, they inquired God, barataka, they cried out, barataka, they screamed, barataka, they screamed. haleluya, Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Bari bahuye n'ikintu kibakomereye mu They buzima, faced with difficulty. haleluya, Hallelujah. bari bafite umuntu They have a person. babonaga ko abuze mu buzima They bwabo, saw it was important in their batakaza life. ibyiringiro, They lost their baravuga hope. ubuzima bwacu bugiye They said kugenda our gute, life is going to be their n'iki end. kigiye kuba kuri What is twebwe, going to happen to us? haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. babona bacitse amaboko, They saw they were discouraged. uwo bari biringiye avuye mu The buzima person bwabo they believed was yari taken. amaze gupfa, She was dead. haleluya, Hallelujah. barangije bararira, And then they cried out. They barasenga, prayed. haleluya. Hallelujah. Reka mubwire, Let me tell you, icyo gihe that moment, Petero araza, Peter came. bamutumaho, They sent to him. ava yaraza, He came and agera i he Yopa, went to Joppa. amaze kugerayo After he reached, asanga wa mugore they saw the woman. witwa Tabita, Called Tabitha. yari yapfuye, She was dead. bamuzamuye mu They cyumba cyo was hejuru, took them to upstairs. haleluya. Hallelujah. Petero And arazamuka, then Peter came. asanga abagore He went, bamubonye, the woman, when they saw him, babonye Petero when they yinjiye, saw Peter bagira inside, ibyiringiro, they had the hope. barasenga, They prayed. bararira, And they cried bararira, out. They cried out. haleluya. Hallelujah. Ariko aba bagore bari And the bafite women, ubwenge, they were having mu gihe cyo wisdom. gusenga kwabo While they were praying, basenganye ubwenge, they prayed with berekanye ibimenyetso, they showed the proofs. berekanye impamvu They showed the zituma barira, reasons which kind of, baravuga ngo dore iyi myenda they urebe, showed this clothes. haleluya. Hallelujah. Uyu mugore wapfuye, The woman which uyu is dead, Tabita wapfuye, this Tabitha niwe dead, wandodeye is the ikanzu, one who made this n'undi nawe one. aravuga ngo And the woman is iyi saying, jipo nambaye and this ni clothes Tabita is wayindodeye, Tabitha who undi made ararira, it. And the one who cried bagenda out, berekana they showed ibikorwa bya the Tabita, deeds of Tabitha. haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Reka nkubwire, Let me tell you, kuzuka kwa Tabita to rise of ntabwo Tabitha kwatewe n'amarira menshi, was not because of the kuzuka tears. kwa Tabita The resurrection of ntabwo Tabitha byatewe n'amasengesho was basengera, not by the prayers they prayed. kuzuka kwa Tabita The resurrection of Tabitha ntabwo kwatewe nuko Petero afite impano zikomeye, was not due to Peter's gift. haleluya. Hallelujah. ahubwo uyu mugore By this yari woman, afite ingingo she was zimurengera, having the yari proofs. afite impamvu zatuma She was azuka, having the reason to haleluya. rise. yari afite akazi, She was having yari a work. afite imana umumaro, She was having hari a abantu yari He yarafashije, has helped hari ibikorwa yakorwaga bigaragara did something bifatika abantu which are berekanaga, typical the people showing. haleluya. Hallelujah. yari afite ingingo. She was having Reka a proof. mubaze wowe mwene Let data, me tell you, mbese muri brother, aka kanya in this moment, iyo uhuye n'ibintu when bigukomereye, you face iyo difficulties, usenga when you usenga pray, wereka ikimana, what did you show God? ubwira ikimana, What did you tell God? ubwira ikimana. What did you tell God? abantu barasenga, The people pray. twese turasenga, All of us will pray, ariko ntidusubizwe, but not kubera ko answered. imana irareba, Because God ikareba mu looks, bubiko He bwawe, look in your soul. ikareba mu bikorwa byawe, He see in your deeds. ikareba burya nta mpamvu He n'imwe see there is no reason. ihari yihutirwa yatuma uyu muntu Can mutabara. make me quick to rescue this niba person. wapfuye, If you are dead, haleluya, hallelujah. mana avuga ngo sunda muzura amarira iki, God is saying how I'm going to raise this nta mumaro person. agifite, She's useless. ntacyo yagirira abantu, She cannot do ntacyo anything yamarira to abantu others. banjye. Nothing he hari can do to others. abapfakazi, They are widows. hari abakene, They are poor. hari abantu bababaye, There are people who hari are abantu suffering. muturanye batarya, You have neighbors who ibyawe are biri mu hungry. kimoteri. You have food you niba show them. wapfuye, If you are imana dying, yakuzura ngo how ikujyane, God can uzi resurrect ukora you. iki muri ubu buzima, To do what? uzi umarira iki To abanyarwanda, do what to Rwandans? ubamarira iki abanyarwanda. What can you do to haleluya. Rwandans? hari Hallelujah. igihe kimwe abantu nigeze kubaganira, reka mbivuge, Once kuko the time I told it to people, ntabwo mbeshya, ndavuga ibintu byabaye. let me tell you this, I'm not lying. nari nkiba ahantu mu giturage, I was living in a village. haleluya, Hallelujah. ariko hari umugabo w'umugome twari duturanye, But there was a wicked man. yari mubi cyane, He was bad. yari mugome, afite ubugome He bwinshi. was so wicked. igihe cyarageze rero aza gupfa, The time come, he died. apfuye rero When he died, abantu tujya gushyingura nk'uko bisanzwe mu cyaro, kuko byabaga ari n'itegeko. we went in a funeral. mu cyaro iwacu mu giturage kujya gushyingura umuntu n'itegeko, In our village, to go to bury someone, it is a command. ntabwo ari wowe ubyihitiramo, biba ari itegeko ko twese tujya gushyingura. It is not your choice, it is a mandate. haleluya. Hallelujah. turagenda rero, We went. mu gihe twashyiraga igitaka ku muntu, While we hari abantu were nka burying, batatu twari twegeranye, we were mu together gihe like bamena three people. igitaka, bo abandi baririmba za ndirimbo zo mu bitabo nziza, Wahera bo sa- baravuga, nabo bararirimbaga bavuga ngo cyari cyaratuzengereje, ngo none ubu kirigendeye, ngo bameneho nimusukaho byinshi n'ikiveyo, babivuga gake, abandi batumva, abandi bari kuririmba nabo bamenaho itaka, bafite amagambo batura kuri The uwo muntu moment upfuye. we were burying, some people were singing the hymn song, but others were singing, this man was wicked, let him go. waba usize iki musozi? What the Niki song waba has usize? done.
What you niki do cyatuma them. abantu bakuririra, What can make people crying out niki to you? cyatuma abantu bifuza yuko waguma muri What sosiyete, can make people wish you to remain in the niki society? umuturanyi wawe yakumva utakwimukira iruhande What rwe. your neighbor can wish you to remain at his side. Haleluya. Hallelujah. Amasengesho menshi Many prayers y'aba bapfakazi of this widow ntabwo ariyo yatumye uriya mugore Tabita azuka. Oya, did not make this Tabitha resurrected. ntabwo ariyo yatumye bazuka, Are not the one which made ahubwo her amasengesho resurrected. But the prayers ajyanye n'ibikorwa berekanaga went together with the work Tabita yakoze, Tabitha did. nibyo byatumye It is the one which made Imana ishyiraho gahunda yo kumugaro, kuko yabonaga afitiye abantu umumaro. God, which caused the God to resurrect her. Niki cyatuma Imana iguhakaza aho hantu heza, Which can make God to give you the irareba assignment. igasanga niki cyatuma ikaguha. God says what can make me to give job to this person Si ukugenda ukandagira hejuru y'abantu, is to go over the people. si ukugenda wumva ko abantu bari munsi yawe. It is to go feeling with pride, saying people are down in my feet. Amasengesho dusenga The prayers we pray, niba adafite impamvu, if does not have a niba reason, adafite ibikorwa, if does not have deeds, haleluya, Hallelujah. biravuga ngo gusenga the Bible said to pray kudafite ibikorwa without deeds, kuba gupfuye. it is nothing. Haleluya. Hallelujah. Gusenga To pray kudafite ibindi bikorwa without works, kuba gupfuye. it is nothing. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Paulo Petero ni Yakobo ngira ngo wabivuze. James has said, Haleluya. Hallelujah. Aravuga ngo nyereka say, show me. amasengesho, nyereka ibikorwa byawe, nanjye unyereka amasengesho yawe turebe Show me niki your- kigaragara, Show me your work and your prayer. niki What is gifite variable? umumaro. Haleluya. Hallelujah. Reka nkugire inama nshuti Let z'Imana, me give you this uku gusenga advice. muri iki cyumweru turimo, This week we are praying muri iri sengesho turimo ryitwa imbaraga z'amasengesho, in this prayer called the Izo power of zihindura prayers, ibintu. which changes the iyo thing. dusenga When we pray, akenshi most time tugomba kuba dufite n'impamvu. we must have the reasons. Haleluya. Hallelujah. N'icyo ukorera Imana Why do you do to God cyatuma Imana which can make God? uyisaba ikintu gikomeye ikacyumva, kuko Imana ntabwo ikora ibintu gusa, irareba umumaro uzavamo, inyungu zizagirira n'abandi ni izihe. What can you make? What can cause God to do something? Because God do something for some reasons. Uyu munsi urahembwa 200,000 Today you earn a salary of 200,000, cyangwa 300 cyangwa iryita, maybe 300 or 150. nta mukene ufashamo, You don't help any poor, nta mupfakazi wagaburiye, no widow you feed, nta mpfubyi warebye, no any orphan you nta visit, cyacumi watanze mu rusengero. no tithes in Bavuze no church. kwitanga ureba hirya They urasohoka said to mbere y'abandi, give, you cannot give. nta kintu na kimwe ufite cy'umurimo na kimwe. No any work you have. Uririrwa usakuriza Imana ngo niguhe 300, 400, 500, 700 yo gukora iki? And you are shouting to God, give me 400, 500 for doing what? Wowe n'igifu cyawe 200 ubundi kibiraho And igihagije. with your stomach, Yanayonga 200, it is eguha enough. menshi kubera ko izi hari impamvu nyinshi uyu muntu agiye gukora mu murimo He wawe. give you much money because he know that there is work you Hari are abantu going to benshi do. bagiye gukira ku bwabo. Many people are going to be rich because of you. Umva mubwire wowe uri hano, Let me tell you. ntabwo Imana yakuremye God did not kugira create ngo ubeho ku bwawe wenyine. to live for yourself. Oya, No. Imana yakuremeye abantu bagukikije. God created it for the people surrounding Wowe you. ugomba kubaho n'abandi bagukikije bakabaho. You must live and the people surrounding Niyo you mpamvu live. nimusaba imirimo y'Imana, When you read the works of God, nimusaba ko Imana ibagura, when you ask God to enlarge, ujye usaba ibintu byatuma n'abandi babaho. ask what can make other people living. Haleluya. Hallelujah. Igihe uzaba uri mu kaga, When you are in trouble, igihe uzaba ukomerewe, when you are in business, ntabwo ari wowe uzaba ugisenga you wenyine. will not alone pray. Ba bantu bose bafite Those icyo bakura kuri people wowe have something to do with you. bazafata amasengesho ku bwabo, They will take kubera prayers ko for nabo bazi yourself neza yuko because they know igihe cyose ibintu bimeze neza all the time we nabo have bameze good neza. and they are good. Haleluya. Hallelujah. Bararira bano bagore, The woman cried out. barasenga, They prayed Imana izura Tabita. and God rose. Ntabwo Tabitha. yamusuye kubera amarira yabo n'amasengesho yabo, Didn't rose because their cries and their prayers. ahubwo igihe cyose abagore bariraga berekanaga ibitenge. The moment they crowded, they showed their Ati clothes. ngewe ndi umupfakazi ariko aka gatenge Tabita niwe wakampaye. I'm a widow, but this closer it came from Tabitha. Haleluya. Hallelujah. Iyi kanzu nambaye This closer ni Tabita is wayimpaye, Tabitha who gave it to me. rwose mutugarurire, Bring her to adufitiye us. umumaro. She has important. Imana koko nayirebye And God observed. iravuga ati kuko uyu muntu They said this person halalala akwiriye kubaho. is worth to live. Yesu ashimwe cyane, Praise the Lord. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Ntukikunde. Do not be Niba ushaka ko selfish. amasengesho yawe yumvwa imbere y'Imana, If you want your prayer to be heard before God, mu muntu ufite
icyo ushobora kubwira Imana, ushingiraho mu kubwira Imana. Be a person who have some proofs which you can tell God. Ibi bihe turimo This moment you are in ya COVID-19, of COVID-19, abantu benshi batakaza imirimo yabo, many people has lost their job. abandi barakennye, Other they are in poor. abandi bameze nabi, Other they are suffering. ariko wowe But you urarya are eating ukamena mu kimoteri. and you throw in dustbin. Haleluya. Hallelujah. Iyi si ntabwo ari iyawe, This word is not yours. ntabwo ubuzima urimo ntabwo ari ubwawe, ntabwo ari wowe wabwiremeye. This life you are not the one who Ni Imana created. yaguhaye uwo mugisha. It's God who blessed you. Igihe byabaye nabi, And when they come nicyo back, uzasenga ubwira Imana, what will you tell God? nicyo uzabwira Imana. What will you remind God? Inda nini yarakurenze, You are too selfish. ubwoba bwarakurenze, You are so fearful. ufite ibihumbi magana abiri You have 200 ariko self, urabikubita mu gafuka iwawe, but you are putting in your pocket. ugapakira ibifuka n'ibifuka hirya no hino, You are filling your pockets. ngo wenda naguma mu rugo igiye kuza, And you are saying, Guma Muro, wirwanaho wenyine, and you are fighting abandi bapfira yourself. iruhande rwawe And they bareba. are dying near you. Umva nkubwire inshuti Let y'Imana, me tell you, friend of hari God, igihe kizagera the time will come. uhure n'ibikomeye utazi You aho will face biturutse. with challenges. Uwo munsi uzabwira iki Imana? And what you will tell God. Ese uzibutse iki Imana? What you remind God. Haleluya. Hallelujah. Uzibutse iki Imana? What you will remind God. Ndatangara kuba Kristo noneho bo baranyumije. I'm so amazed to Christ, Christian. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Kubera ko utakandagira mu rusengero, Because you don't kubera ko come to tutakiza church. kuza mu rusengero, Because you are not gathering. abatangaga imigabane yabo kimwe mu icumi Those who gave their tithes, barayiretse, They ngo have- kubera ko batakiza gusenga. they are no longer give them. Uyihanda ubundi wowe, Who do you give your tithes? cya cumi cyawe ugihande, Who do you give your tithes? ukizanira pasiteri, Do you give to pastor? ugitanga kubera ko ari itegeko ry'Imana. Do you give because it is a decree of Ntabwo God? dukorera Imana kubera ko ari itegeko, We are not serving God because it is a rule. dukorera Imana kuko tuyikunda. We serve Him because we Utanga love icya Him. cumi kuko ukunda Imana, You give your tithes because you ntabwo love tubikora God. ku bw'amategeko, Not because of the tubikora kubera laws. ko dukunda Imana. Because you love None God. urashaka kuvuga ko ukunda Imana kubera ko waje gusenga. You want to say that you love God because you Urabeshya, come to ahubwo church. wowe ushaka kwigaragaza no kwiyerekana You mu are bantu. lying if you want to show off. Udashaka kwiyerekana If you don't want to. ibihe byose, All the time. igihe cyose, Every time. ibihe urimo byose, All the time. n'ayi si yose yaba mbi, Even the world will niyo fail. ubuzima bwakomera, When the life comes usigara to ukiri wa wundi kuko ukunda you Imana. remain the same because you love God. Ntabwo tubikora kuko ngo abantu batubone, We don't do this because the people tubikora want kuko to see us. twatijwe dukunda Imana. Ntabwo ari wowe wa mbere uzaba utanze, kuko n'Imana yatanze umwana wayo w'ikinege Kristo, iramutanga ku bwawe. We did it because we love God, because God Himself, He gave Christ His Son. Imana niyo because yabanje of- gutanga. God Himself, He gave out His Son. Haleluya. Hallelujah. Mbese muri aho Are you there? mumeze neza? Are you well? Mumeze neza? Are you fine? Ndakubwira imbaraga z'amasengesho zihindura ibihe. I tell you the power of prayer which changes things. Ariko uyu munsi nkuzaniye inkuru But nshyashya today I bring you a good news. ikubwira ngo gusenga gusa kudafite ibikorwa, To pray without works. ibyo uko gusenga kuba gupfuye. This is them praying. Ugomba kuba ugaragaza n'ibyo ukora. You must reveal what you do. Yesu wacu nashimwe cyane. Praise our Lord Jesus. Dusomye ibice gatoya ku bice icumi, To verse 10, haleluya, to chapter 10, tuhabona umugabo witwa Koroneli. we saw a man called Cornelius. Biravuga ngo hariho umugabo wariho umugabo w'i Kayisariya witwaga Koroneli. At Caesarea, there was a man named Cornelius, Uwo mutware utwara umutwe w'ingabo wo mu ngabo zitwa Italiyana. a centurion in what was called Italiana. Yari umuntu w'umunyedini wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose. He and his family were devoted to God fearing. Wagiraga ubuntu bwinshi, wagiranaga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Haleluya. Hallelujah. Iravuga hano mu murongo waho wa 4. The Bible says on verse 4. Haleluya. Hallelujah. Aramutakambira, aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati, niki mwami? Aramusubiza ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Haleluya. Cornelius started at him in fear. What is the Lord? He asked. The angel answered, your prayer and gift to the poor has come up as memorial to God, before God as offering. Amen. Haleluya.
uyu mugabo Korneliyo This man Cornelius, yari arimo he gusenga. was praying. Biravuga ngo byari mu masaha ya saa The cyenda. Bible said it was at 3 p.m. Igihe yari arimo While gusenga, he was praying, biravuga ngo Imana iramugenderera, the Bible said God visited him. imwoherereza He marayika, sent his angel araza aramusanga. and he came to him. Korneliyo arikanga. Cornelius feared. Mwibuke neza Remember when? kuri murongo wa mbere On to verse 1. aravuga ngo yari The umunyedini, Bible says he was a religious ariko ngo person wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose. who obeyed God with his household. Haleluya, Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. Ariko arimo gusenga, But when he was praying, Imana iramugenderera. God visited him. N'iryari Imana When izakugenderera God will visit you, igihe uzaba urimo when you gusenga, will be praying, ariko ufite ingingo zikurengera muri ayo masengesho kuri but icyo having cyifuzo. the proof in that prayer to your wish. Haleluya. Hallelujah. Korneliyo arasenga, Cornelius prayed. arimo gusenga, When marayika he was praying, the angel came. amubonye arikanga, When he saw him, he feared. aramutumbira, He focused it to him. aramubwira ngo niki mwana. He said, what is wrong? Ayayayaya. Hallelujah. Ye Korneliyo, Imana, Yesu marayika aramubwira The ngo angel said to him, gusenga kwawe, your prayer, icyo ni icya mbere, that is number one. n'ubuntu bwawe. And you are generous. Gusenga kwawe Your prayer kutari kwonyine, without alone, kwiyongereyeho ubuntu bwawe ugira, added by your generosity you have, byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. was come up together as a memorial. Amasengesho yawe Your prayers muri ino minsi, in nowadays, uratekereza ko yaba urwibutso imbere y'Imana? do you think can be a memorial before God? Urabona marayika w'Imana yagusanga, You see how angel of God can urabona come. Imana yazi iwawe God can come before you. ikavuga ngo aya masengesho urimo And he said, in this prayer you are praying, yumviswe has he heard? kubera ibikorwa byiza ukora, Because you are good deed you do. kubera umurimo mwiza ukorera Imana, Because you are good work you are serving. kubera umurimo mwiza ukorera abantu. Because you are good work you are serving to Turi others. abakozi b'abantu, We are the servant turi of people. abagaragu b'abantu. We are the servant of Hallelujah. others. Hallelujah. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise be to our Jesus. Ngera ku musozo As I conclude, muri aka kanya in this moment, ndakubwira ngo I tell you, gusenga kwawe your prayer, reka kujyane n'ibikorwa, let's go with your work. reka ugire ingingo zikurengera muri iki gihe cyo gusenga. Have the proofs which Wisenga will kubera deflect gusenga you. gusa, Do not pray only to pray, ahubwo senga but pray, ugaragaza impamvu. revealing the reasons. Senga Pray, ubwira Imana. telling God. Haleluya. Hallelujah. Nanjye ndabasengera, For me, I pray to you. namwe abakristo ndabasengera. All of you Christians, I Iyo pray. ndimo gusenga iteka mpora mbasengera, Always I pray to you. kuko ndi umupasiteri Because I'm a kandi pastor. Imana yandagisha abantu bo gusenga, And God gave me people to pray. ariko biranyoherera cyane But it is easy iyo to, ndimo kugusengera when I'm praying mfite to ibyo you, mbwira Imana. having what I'm telling to God. Inshuti z'Imana, Friends iyo of ngeze ahangaha ntabwo mbabeshya, When I'm here, I'm mbabwiza not ukuri lying. kw'Imana yo mu ijuru. Truly, I'm telling you. Iyo ndimo gusenga When I'm praying, nsengera umukristo, praying to a Christian, ndabasengera I pray to you. nkavuga ngo Mana I say, God, ubagirire neza, do good to them. ubatabare, Rescue them. ubabohore, Deliver them. ubafashe, Help them. ubahe umugisha, Bless them. ubagire neza muri iki Do gihe good to gikomeye. them in this hardship. Narangiza And then nkongera nkatangira bushyashya mvuga I amazina, start renewing it, saying the name by name. ariko ntabwo ariko yose nyavuga, ntugire ngo yose ndayavuga. But I cannot Oya mention oya all the oya, names. No. mfite yo mvuga, I have some names. mfite yo mvuga. I have some names. Iyo masengera ni muri rusange, When I'm praying ariko to hari aho you, bigera but there is a prayer. ndangije gusengera rusange As I concluded to pray, biranyorohera it is easy gutangira kuvuga ku muntu runaka to musengera. start mentioning Mfite it impamvu by one. zituma muvuga imwe ebyiri eshatu enye, nkagenda mbwira Imana nkavuga ati noneho Mana kubw'izo mpamvu I have the reason one or two, and I say, God, for this reason. nawe gira icyo ukora. Do good. Do Imana something. isanga Korneliyo And God comes to iramubwira ngo Cornelius. gusenga He kwawe say your prayer n'ubuntu, gusenga kwawe n'ubuntu birafatanye. Your prayer and your generosity, it is so that Amasengesho gusa yo gusenga n'ay'uburyarya, vaho muri ibyo, va muri it ibyo. is hypocritical to pray with. Hindura isengesho. Change your Ndi prayer. umuntu nanjye nakubwiye ngo gera ku bantu nkabasengera muri rusange, ariko nagera ku bagize ibyo bakora nkabatura amazina mfite icyo mbasabiraho umugisha. Even me, I told you, I pray you in general, but if you do something, None I twebwe niba proclaim tubimenya your name. turi abantu, wagira ngo Imana niyo itabizi. If for us, the people we know how Niki God cyatumye can marayika not know. w'Imana amanuka
What makes the angel of God to come akaza down akavugana na Korneliyo. and speak with Cornelius? Haleluya. Hallelujah. Ntabwo ari uko yari afite amapeti menshi, Not because he have many ntabwo ari uko yari acts, umuntu ukomeye, not because he was ahubwo great biravuga man. ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe n'ubuntu n'ibikorwa byawe byazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana. The Bible say your prayer and your generosity and your work has come up to God. Kubw'ibyo rero For that sake, ngutumyeho umukozi wanjye. I sent my servant. Haleluya. Hallelujah. Reka nkubwire inshuti Let z'Imana, me tell you, friends of God, nidukumvira Imana ibyo ivuga, when you obey God tugakora what he ibyo Imana says, ishaka, and do what he wants, amasengesho yacu azoroha. our prayer will Nutangira become easy. kwisengera When you uzaba start to ufite pray, ingingo wibutsa Imana. we will have the proofs to remind Haleluya. God. Tubona umugabo umwe wasenze We saw a man who prayed. yibutsa Imana imirimo, Reminds God igihe the cye works. cyari cyageze yapfuye, The time was come Imana when he was yatanze supposed to itangazo die. ryo gupfa, God has announced ariko his death, arahindukira arasenga, but he turned yibutsa and prayed. imirimo Imana myiza. Reminds God Imana his good irakurikira work. akora ibitangaza n'imirimo. And God did N'icyo wakwibutsa something. Imana muri aka kanya Imana What can ikugendereye. reminds God when he comes to Uhuye visit you? n'ibigukomereye biruhisha ubuzima bwawe, When you n'icyo wabwira face Imana. severe difficulty, what can you remind God? Haleluya. Hallelujah. Imana ibabugisha May God bless kandi you Imana ibagire neza. and do good to you. Kuva kuri uyu munsi From today n'uyu mwanya, and right kuraho iyo now, dayimoni yo kwikunda. take away your demon of Ibintu byo selfish. kwikunda bishyire hasi. Your selfishness, Ubu put it buzima ni down. bugufi. This Wowe nta life kintu is na short. kimwe biravuga ngo ntabwo wakwinguraho na mukono n'imwe. The Bible says you cannot Mu add byo 1 urwana hour. nabyo, mu byo wirwanira, mu byo ukora byose, Imana itashyizemo ikiganza cyayo wahomba, byaguhombera mu ntoki. Whatever you do, whatever you are fighting, if God cannot intervene, you can lose Ibintu everything. by'ubwoba Your fear, ngo wenda tushobora gusubira muri guma mu rugo, Say, maybe akantu we kawe shall uragafata go to ukirundaho lockdown. ukirundaho ukirundaho kazashira, urondera ubusaba ukimara, byose ni hahandi. you are keeping your things, but I tell you what you are keeping, you will finish. Sangira n'abandi, fasha abandi, ite ku bandi, nk'uko Imana iguha umugisha. Uzareba mu bihe bizaba bigukomereye, uzatakira Imana ikumve, vuga ati cya gihe. Share with others, help others. I tell you, in difficulties, God will obey you. Biravuga Yesu ngo azabaza abantu mu gihe kimwe mu bwami bw'Imana ngo cya gihe nari ndwaye, Jesus will ask people, the moment I was narakubonye uza sick, kunsura, I saw you coming to cya gihe visit nari me. nambaye ubusa waranyambitse, The moment I was naked, you cya called gihe nari me. ndi mu bibazo wangiriye gutya na The gutya. moment I was in trouble, Imana I did ikubwire ngo this. noneho ngwino winjire mu bwami bwa And Data, God will tell you, come in ngwino my winjire mu kingdom. munezero w'Imana. Come in eternal joy. Haleluya. Hallelujah. Abantu bazatangira kuvuza inubaga ngo niryari nakubonye nkwambika, niryari nakubonye nkugaburira, niryari avuga ngo cyagiye wabikoreraga wa wundi udashoboye udafite shinge n'urugero, ni ngewe The wabikoreraga. people will cry out saying, Lord, when I fed you? And he will reply, the moment you feed the least one, you feed me. Imana ibamugisha, May God bless you. Imana ibagire neza Do good to you kandi Imana ibiteho. and care on Mu me. mbaraga z'amasengesho zihindura The ibintu, power of prayer which tugomba changes guhindura things. icyerekezo We cy'amasengesho, must change the tukava direction mu of prayer. gusenga kubera gusenga gusa, Come out from praying ahubwo or tugasenga praying, kubera intego zo and gusenga, we pray for the kubera purpose of umugambi praying. w'Imana, Because the kubera purpose kugira of ngo God. tugire abantu dukura mu Because buretwa, you take people kugira ngo from tugire abantu slavery. tuzukana naho. Because you can Haleluya. resurrect Imana something. ibaho umugisha cyane. May God bless Mana you. yo kwizerwa no kwiringirwa. Faithful God. Ndasengera abana bawe I banteze pray to amatwi, your children aho bari listening. hose n'aho bagenda hose, Wherever they are, imbaraga zawe zibe kuri your bo, power be upon umwuka them. wawe abe kuri bo, Your spirit mu be upon izina them. rya Yesu In Kristo. the name of Jesus Mwami Imana Christ. yacu yo mu ijuru, Lord God in reka heaven. ubashyireho umutima, Put them on umutima your wo heart. kumenya imbaraga zo The heart gusenga to discern the power n'impamvu of zo prayer. gusenga And the reason to n'ibimenyetso pray. bigaragara mu gihe cyo And the gusenga, sign kugira ngo wumve revealed. amasengesho yacu So that you can yihutire. listen Umugisha our buri prayer. wese uteze amatwi Bless everything kandi around. bohora ubuzima bwacu, And deliver bohora our life. ibyacu byose, Deliver our ibitagenda things. bigende, Whatever not ubabaye working, work. umuhe kunezerwa, And give them urwaye joy. umukize The indwara, sick heal ufite them. ibibazo birangize, With the udafite problem akazi help umuha them. akazi, Those that are bizinesi afraid, zaho praise. uzizure, The mu business izina lost, rya Yesu resurrect Kristo. them. Ibitagenda byose What is not working, bitangire kugenda none aha ngaha, help them to mu walk. izina rya Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Amen. 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 Imana ibaho umugisha cyane. May God bless you. Mugire amahoro ya Yesu. Have peace of Christ. Amen. Amen. Amen.